Da. To je taj tu što nam ja govorio, ovaj dole leži. Evo u crnoj jakni. Aha, taj glavni bio. Gdje? To što ga zove Arkan, jel? Ono Nivićnjak, To je taj glavni. je po snajper majku nije. Kaže da su žene bile najgore. Žena ide šeta u tam. Nema veze, pa treba